oi to pinay kano toko mi iso o ginawa domanam pasiditi dati tinungkusan igitay toko sunduan do tulun toko mi iso toko maya diti piyuludan kano ulu do toko kano mi sompuru kano mi iso toko kano ulu do toko kano mi sompuru kano mi iso toko osiko toko maya diti piyuludan Konudo toko miagal domo kinongo boros domo lohi mongoit asana doto hurita daw iso puru toko noda doto insana popo gira toko purwa oh kano ulu do toko kano miso puru kano miso toko kano ulu do toko kano miso puru kano miso toko onsi toko maya diti piyuludan oh kano ulu do toko kano miso puru kano miso toko iso toko onsi ko toko maya diti piyuludan Katawian taro ka. Yeah. Ha! Iya. Gadis ay sumuni ko dataw alundus Gadis ay sumuni rungus aw avasi Imatay toko si tomborungus Simpang mangayaw pinisomungan Kano mamanaw si druma panjang Sumuni rungus o pura kombinahan Kingis daw ko suwang do ginavo Ikat tarik ginavo domimot Sumaya om sumunday Sunday do sumuni rungus Au milo abasa Kemot mato om kingis daw Kinginanku
Kadisay sumuni rungus au abasi, kadisay sumuni kuda tau alawa, imatay tokaw sintamu tombo rungus, simpang mangayang pinisamungan. Nah, sumunday, sunday. Iya. Iya. Kalau di KDC sudah kita ramai sudah. Sumaya om sumundai, sundai do sumuni rumus, au milo abasa, kemot matom kingis daw keinginanku, kadisay sumuni kudat au alawa, kadisay sumuni rumus au avasi, imatay tokaw sintamu tombo rungus, simpang mangayang pinisamungan. Ya, itulah dia gadis rungus.